Demikian magsyukur dari sabkan yung kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah. Wa radiya lana al-Islam dinan. ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Jadi waktu ini insyaAllah ta'ala gumawa kita niyo panumtuman dain hapamiat simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin dihilan kita niyo sin Allah ta'ala masa'allah atau pamintangan sin kahalan sin kabuhi sing kita halau man sin dunya ini wajib na to pangakaran serta urulon madtu-madtu supaya kita niyuri maka butas daing hatiranan sin limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nang dahi katutan yu pahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala serta amin nagsabunnal kita niyo sinsiya indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan iban siyain laung ta kihambukan singkatan tan sara daing hapanagnaan tikmil masa nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa manusia patiap-tiap kauman amin yari na pun na kaniya natibuk na tangbos na insara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena wayroon na sara mapuas daing haamuin sara yan halaw man sin Quran mahamulya daing ha masa'al labita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat kauhan tagupat pakauhan tagpito parman sin Allah subhanahu wa ta'ala innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun.
Haayat ini, iwan si mga kaibanan ayat, sibu da katantan maksud niya, surat Al-Kahf demikian nasabot biya dasin kaptangan ini, demikian surat Zumar, suratul Hadid. Ini katantan sama sibu maksud sin in pakarajaan sin dunya ini na atawa kabuhi alaw man sin dunya iban sin kabuhianan niya ini katantan dain ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala siya nagaganta sin uno-uno pakarajaan jumatuha tiap-tiap kauman biya na sin kauman na kauna panagnaan sampai simampay pakahinapusan niya amunain waktu simpamo na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain nakadaog si mga ayat ini harap kaniya nagdihilin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw-rayaw masaallah pamintangan si mga tao amuin tagapamikil nagtatali sinhi kakugdan sinhinang nila pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin wala nangandol hakin hawabaran nila wat malaing kanin pangandol nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin pangikot deng haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin ti tindukanan niya insara sin Tuhan na to Rabbul Alamin di siya umukat deng doon sarta amunain nahinang niya pangadatan amunain sambil biyayta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha waktu piya nga subuhan siya bang biya din yung pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi niya khuluquhu al-Quran hati niya nahinang niya na pangadatan in Quran mahamulya bang mo kitaon yung kignot kahibal niya hibal sin Quran sabab in siya amin naraak magpatarang sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala nabiyita doon hay nilong niya in luparagbos sin kabuhi di hadun niya ini lamod na yung kabuhianan sin kataan makhluk halaw man sin langit iban sing bumi biya lang niya sa pantun sin tubig ulan piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hatas sin langit doon hayaon pag naog maripababa doon hayan na doon hayaon nahumod nain gumiinisin tubig ulan doon hayan ubos biyeta dengha tubig ulan yaon nabuhi in uno-uno nakatan kaya sampayan sin tubig piyanaog sin Allah ta'ala ring hatas sin langit hati niya doon hayaon in sabab sin kabuhi sin uno-uno na tumbu-tumbuhan di halaw man sing gumini hipaglaki si manusia sababing yan muna na musakhar pa manusia iban na si mga kaibanan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in kauunahan si manusia law niya in daing hasabab sin tiyanom yaon amo na mahinang pagkaon sin manusia iban sin mga ini hayop sampay lang niya roon hayaon amuin kakitaan sin mata sing kita niyo intianom bang siya kaya naugan sin ulan misan darya diin in tigang sin lupa hatat kala kaya tuan na siya sin ulan mahumud siya roon hayaon sarta bang siya mahumud na sin ini tubig ulan doon han magtaklop na in ini lupa
amin bakas timikang doon hayaon pagtaklop sin lupa amin long ta na uukab doon hayaon dahil nga pagtaklop niya mahumod na sambil sin mga uno-uno na bigi nakasisiplit dito ha laom sin lupa yaon day pakakitaan mo na tumubo in uno-uno na kabayaan sin Allah Ta'ala patubuon doon haon sabab siya nagbabaya kaniyain katantan kaniyain tubig kaniya rain lupa inyaon katan siya rain magpatubo karna in kitaway kawasa tamisan hangsulag magpatubo sin panghianom doon haon na sampay lang niya ini kakitaan mo na in mga sila labi-labi na in mga sila mag-uuma amin lang ta maajay in mga kufar sinamoy in tumbu-tumbuhan bang siya uno na, tumubo na. Pag yanon kupar, doon buko namin mga tao kafir, sa sumakawain pag yanon mag-uuma. May tiyawag yung mag-uuma kafir, sabab sila magtatabon, sinbigi, tiyanom nila, palawm sinlupa, pag ubos doon haon, bangyad to kaulanan na, mahumod na, doon hayaon gumamot na siya, paggamot niya bihan, gumawa na, pagwain og bus niya sampay lumaggo na siya di lumugay magbunga na siya magsumping na pagubos magbunga na siya nabihad to naman jari bang magbunga na doon hayaon inhianom si mga tao mag-uma lando na to ding kuyag nila aron maniguro na sin inyaon katantan lang niya kahampitan na nila bihan sa sumakawa way makasiguro sin bihan yan in kahalan diha ayat ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in mag-angan-angan lang niya wadan na ahluha hati niya mag-angan-angan in amuin nagtanom doon han si mga panghianom niya in siya hati niya biya sa kaulawla ma ini uno niya na yaon lang ta in panghianom niya hati niya maani niya na bang ibarat mga pay atawa kahampitan niya na sa sumakawa biyata doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sim mga sila amuin simulang patuhan Rabbul Alamin hawak to sin dihilan sila tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon han daing haamin panghianom doon hayaon naniguro na sila manjari pianaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini in sila bala karena sin pag-ikot nila sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga dapat di sila magpasaw naroon hayaon hasupaya magsamasibo na yung katantan inyaon biyayta doon ha ayat ini bansin kaybanan ayat doon hayan laum sin Allah Ta'ala ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasida biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala pianaog sin Allah Ta'ala atawa panauhon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil kabayaan niya in tungod pa parkala biya sin jimatuha ummat na kaunayad to amindong matunglaw na siwo dadumi panadlaw dahil habaya sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa ingat baya sin Tuhan Rabbul Alamin paja'alnaha hasida biya sa pantun Allah Ta'ala in mag ini ani kaniya bihan pag-ani bukon pag-ani bat karna kahampitan buat malainkan inyaon katantan amuin palabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ini mulka niya tatkala in mga manusia amuin wayroon lang ta nanumtum patuhan Rabbul Alamin si mga nikmat amuin kiyarihil kanila doon hayan gamayan piyag-ikot nila sampay in sila mianaw ring haray nila nag-isunbihan lang niya madto nakita niyo
subay kat ngadto kita nyo sindom supaya wayron makaingat bihan sin kita nyo magununa magaani na sin tiyanom na to naman jari pagkadto nila wayron nakikitaan nila hangsulag doon ini tiyanom timitindog na laday na katantan bihan bawa wayron na misan lang ta mahampit nila sarta biya sa kaulaw-law niya kaanlam tagna bil ams biya sa pantun wayroon misan kaya tagnaan na hinang nagpuunan hati niya biya sa pantun wala limahil doon kaya kitaan nila imbakas sin pag tuyo nila pagbadya sin lupa sarab sin amuin kaikot si manusia doon hayan hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ini katantan mangkaurihilan sin Allah ta'ala karayawan subay mo yan muna magmarayaw ko po Allah subhanahu wa ta'ala magmarayaw pa Tuhan Rabbul Alamin pag yanun magmarayaw pa Tuhan Rabbul Alamin parayawon mo impag ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala paamuhon mo ingkatan dia akan kay mo sin Tuhan Rabbul Alamin labi-labi na habiya sin jaman na to ini insambahayang makauna ring hakatan parayawon na to amuin pagtunay na to sin ibadat sambahayang karna sambahayang biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi long niya kasamtus salata baini wa baina abdi nispain long sin Allah subhanahu wa ta'ala ini biyahagi ko nagdua sambahayang paruang kabahagi hati niya duang kabahagi iyaon hang kabahagi harap pa Allah ta'ala hak sin Tuhan na to Rabbul Alamin ang kabahagi hak sin ipon amuin nagtag-ipon matan pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya inyaon katantan ini matok maddo pa amin pangadyan na to nakauna lang ta mga katawtay manghuran amo na inyan ha suratul Fatiha pagbatbaton na to tiap-tiap hangkarum iban hang kaadlaw makahangpo tagpito sa kira-kira makahangpo tagpito pagbalik-balikan na to naamo yan naim mga kaibanan bukon hat bihayad to sa rabdi nila paglupason mga kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na tuod pagtawagon lang niya amin salatun nawafil amin sambahayang nag-aakad iban sin Piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na 5 wakto. Na amo yan. Na ini doon haon piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sin nagbabaya singkatan ayaw paka launta amo ra mga panghianom yaon. Misan ingin hawabaran sing kita ni ini di kita ni utuhan makapagbaya Allah ta'ala naggaganta sin ini unuin jumatokato tiap-tiap adlaw iban sindum na ini katantan hambuok pamintangan sing kita niyo tungod pa amin tubig lang ta amin biyayta sin Allahu ta'ala ja'alallahu al-ma'a li kulli shay'in hayy piyapan jari sin Allah ta'ala in tubig dimihil kabuhi akatan tanda niya bukod sa diyem magkukunahan sin tubig aming nyariha ginlupaan biya na sin panghianom diha babaw sin lupa magtubo misanin magtubo halawm sin dagat magkakunahan da sin tubig mahulog deng atas langit but mga katawtay manghuran inggamay inlumot ingkatan sing kakaunon halawm sin dagat ista pag-inumon nila tuwig di sila tumatas halawm sin dagat yaon bangwayron tubig dumuog harap madto kanila sabab pag-inumon nila tuwig hangkan na mga kakaon harakat yaon misan sila halawm sin dagat naguhula bukon siya maasin bangkaw kumaon kanila tugnaon mo sa mo paasinan sabab di sila mag-inom sin dagat. Indagat, pag napas nila
doon hayan, sila naghula. Impag inumon nila tubig da. Bihad to sayan, mga katotay manghuran. Na sabab to, in mga ini, subay na to da, hibalik patuhan Rabbul Alamin, ingkatan pakaradyaan sing kita niyo. Yari kita niyo, dihilan hinang. Wayroon maksud do kaing hangkan kita ini, kiyari palaw man sing gumini, supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon maksud doon hay ni magpalingkat sin dunya, magpataod sin alta, diha babaw sing gumi. Oo sa kagunahan na to in alta mataod. Mahita kagunahan, supaya mataod din amal mahinang na to. Karena in amal sin taurayahan bang hadyak kaya hatihan nila, in sila pagdaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay sila mahinang dayahan, labi rin hakatanin pagdaya, hadlaw kana, hadlaw akhirat. Biya na sin mga kasahabatan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na kan Abdurrahman ibn Auf, biya na kan Utsman ibn Affan, kan ini Abu Bakar As-Siddiq, in sila ini mag-uog sinalta nila mahita, sabab iniuog nila, amin bunga sinalta yaw niuulinan nila, kahampitan nila rito haadlaw, gana-gana. Naamoy to, inamuin, piyagtutuyan nila. Bihan. Nasabab to, dihilan kita pamintangan doon na ini. Kadhalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala runhan, laung niya ini piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ayat ini, piyapahati kato sin pamuno na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasupaya kajagahan na to, in amuin hinang na to, dihilan kita niyo pangadjian, hasupaya ini pamikil na to, amuin mapakay na to doon haamuin, maksud kabayaan sin Allah ta'ala siyukat kato taniyo, pagtag-ipon harap kaniya. Amuad to in kamaksuran niya. Kaya na lang niya maita. Sabha ayat sumuno, wallahu yad'u ila daris salam, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. In Allahu Ta'ala na nawag-tawag kato tanyo paraan kasalamatan. Sarta hidayatan niya, hisiyo-siyong kabayaan niya, maun paraan sa buntul-buntul. Bakas na to na, napangadji, impagyanon sirat al-mustaqim. Amo na inaakama Islam. Sirat al-mustaqim, amo na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sirat al-mustaqim, amo na ingkatan, sara mapatot na to, batukon, hinangon halab sing kabuhi na to. Amo aning pag-ianon sirat al-mustaqim. Dan sa buntul-buntul, dan amuin bangkitan ni umurul halimpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo yanin mahinang sabab, kahidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitan niyo kahidayatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, na doon han tumubo na ingka-ikhlas sa laom simbigi jantong na to. Bang tumubo na ingka-ikhlas sa laom simbigi jantong na to, piun na kita sin Allah ta'ala rin ang mga piun niya, dito haadlaw kana, tukbalan sin kasannangan, amuyin kasannangan, laungta, bukon ula-ula. Sabab biyita haro ang ayat sumuno, lilladina ahsanul husna wa ziyada. Indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan, daing hapar sa babansin pagmarayaw nila, amunain al-husna wa ziyada. Pagyanul al-husna, amunain surga, wa ziyada, in pagyanun ziyada, labi pareng amin surga ito, amuna makapagbay matain ipon, iban sintag ipon, amin kakitaan niya na intuhan ni Rabbul Alamin, maghamatungan iban siya. Amo yan mga kataw tayo manghuran, haagama Islam,
sarta doon haon ini pamayhuan nila limingkat na dumayaw na sabab mayta kuyag na sadya halom simbigi jantong nila karena in manigidlom in pamayhuan dahing hapar sa babansing kasusahan. Nawang siya makuyag doon hayan sumilak sumahayain pamayhuan niya hasabab yan na maig ini pananaman niya kahina doon hayan hati niya kumungsugin ini panindog niya rito haadlaw kana karna mayta yaon niya na ka ini nanaman in pag-ianon dirihilan sinallahu ta'ala kanya munin al-husna wa ziyada amunain surga iban sin labireng hasulga amunain makapagbay mata in ipon iban sin tag-ipon sarta doon hayan ulaika ashabul jannah in sila yan amunain pag-ianon mga tao sulga lahum fiha khalidun sarta in sila kakkal na roon salama-lama halawm sin darussalam na ini katantan halawm kasalamatan mahita yan to halawm kasalamatan sabab in sila alladina ahsanu alhusna wa ziyada piarayaw nila in pag-ibadat nila piaamo nila in kakahinang nila maun pakaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala amindi sila himinang bang bukunda labay ring haamin napatarang sindaak sinallahu ta'ala amunin pabungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihan yan bukon amuin lang ta masabot ta biasin kaibanan bihan amuin lang niya bukon in katantan ini wala na hinang sin Rasulullah di manjari. Inyad to hambok ng mga pikilan si mga tao, mabaya mahinang marayaw in pikilan iban sinakal niya, hipag marayaw sin Allah Ta'ala. Tanto inyan di mainang hikapag marayaw si manusia, hatat kala wala na patarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu pakudu, wa ma nahakum anhu pantahu. Imbita sinallahu ta'ala uno-uno na sadya narasin daak kumaun kaniyo doon na hadya kamo na in wala niya na kepang daakan hati na rin ha mga wala niya na nahinang ayaw na kamo umatikat himinang sa babinyan katan wayroon kapaiddahan niya wayroon mahasil lang sulag uno-uno si mano siya na in mahasil nila yan doon niya hadya bihan paggaralong ta, amin kasan nangan hadlaw akhirat, na malayo dahing hamalayo, di nilayad to madawhat dito haadlaw kana. Bihan yan. Nasa babyan, magsusun ing katan manusia. Bukon sa jasanin magsusun, amin tao nakahinang dusa. Sampay si mga bariman, magsusun dahing kaibanan. May tak niya way napatao dinamal niya. Magsusuning kay banan. Aon para doon hayan. Amin sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mikibalik bari pa dunya. Mahita. Bukon biyasin mga kafir. Mikibalik mari. Sumanggup magbalik patuan Rabbul Alamin. Amin di na mag-isab-isab sumulang. Himinang na si Marayaw. Bukon bihad to. Impagyanon. Mikibalik mari. Amo na yung mga sila. Nagparang sabil. Miyatay hapag gini bunuan iwan sin satro sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya mapatay magbalik bangaon dapat mabaya mapatay makahanggatos mahita sabab kaya na naman nila na inlanab sin tutong basan sin Allah ta'ala kanila dito haadlaw kana bihan yan mga kataw tayo manghuran ha kama Islam so sabab ito parayaw na tuod pagkayari na biyay ta kato taniyo doon kita niyo haamuin himinang sin ahsan al-a'mal wa ahsan al-aqwal sarayaw-rayaw hinang ilan sarayaw-rayaw kabtangan bihan labi luwa na tod kabtangan harap patuhan Rabbul Alamin amo na yung panghindua
sumabot kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang uno ingkabtangan, hikabtang na to harap pa Tuhan. Di kita naman jari magkabtangan sinamin kato, pion na to yung kabayan na to, kabtangan ninangon na to. Di, aon doon haon asal, biyabayta kato. Sabab inaakama Islam, lando maluhay. Di nakaukaunitan magpikil bang uninikabtang mo. Biyabayta na sindaak sinallahu ta'ala, pasinguron na hadya kau sinikabtang mo, rapatuan. Kita ko sambahayang, ingkatan sininang tayan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, ingkignot kahibal na to yan, dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin, bang biya din in pagdasin sambahayang, subayaunin khusyu, subayaunin tumaknina, ingkabtangan tamad-tumadto, nagtutup, iban sinhinang ta, amo na in khusyu, iban sin tumaknina. Di man jari magbutas yung mga inikatan, kaya na bang siya nagbutas, na doon hayan, matawag siya sin mano siya sambahayang sa sumanga hadarat sinallahu ta'ala di matag sambahayang in sambahayang niya bang siya in nagpikilan iban sin nagtali sin hinangon katantan doon halom sin sambahayang na amo yan aon kapiligruhan bang kita in magtali sin ginhawabaran tahiminang sindiakan sinallahu ta'ala mayta sabab makasud kita hatumpukan si mga sila balon. Isin balon. Amo na yung mga Nasrani. Hinang hadya sin pag-aga, mawayroon po unanding hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Wayroon kiaray ta doon hakitab na panaog harap kanila. Maghinang na hadya lang niya mo agama. Na, labi-labi na to, din karukalan sin Allah ta'ala. Amo na yung mga Yahud. May marukalin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in sila, in paghinangon nila, hapalon nila in Taurat, pasuron palomsin, jantong nila, hatihon nila marayaw sa sumakawa, di nila pagkakaroon. In pagkakaroon nila, amurain kawayaan nila, karena hihinang nila kabuhianan in pagpasampay nila sin agama sin Allah ta'ala, yaon, kanila ing kitab sa sumakawa din nila pagkakaroon. Naamo yan to. Namataod day sa misan ha ini umat ini laong tamahal ka kanila indunya ring sinadlaw akhirat. Bihan, sampay iuusalin agama harap pa amin makahasil sila sin ini pakaradyaan kaibukan nila rin halaw man sin dunya ini. Bukon amin pag-ianon al-husna wa ziyada. Amuin sulga. Iwan sin labireng hasulga. Amunain pagbay mata sin ipon. Iwan sin tag-ipon haadlaw kana. Na yadto mga katawtay mahuran. In biya mga pangadyan ta haupo-haupo. Hawakto ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Biya masuk na in wakto. Ang humbayad na ako kaniyo wakto ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yan, people.